Čuli smo i Vatru i Pavel s ovogodišnje Dore, a sad ćemo Aljošu i Ivana sučeliti u jednoj igri u kojoj će morati otkriti neke svoje prethodnike koji su bili na tom natjecanju i koji su bili iznenađenje baš kao što su i ovo dvoje pomaka u našem studiju. Ne drma. Ivan je već toliko uzbuđen da je ono zvoni, a nismo još ti pustili prvi primjer. Sve je jasno. Kad saznate i kad otkrijete o kome se radi, ding, 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 i ko prvi pozvoni i da točan odgovor, naravno piše mu se bod. U šta igramo? Igramo u, ne znam, evo, poslaću, za toga ću poslati glas na Dori, može, ok? U moj glas. Može, prvi primjer. Ok, Ivan Dečak. To bi mogao biti Detur. Ma nije valjda. Bravo, prvi točan odgovor za Ivana Dečaka. Aljoša je bio prvi. Meritas i Massimo odjednom ti. Bravo. Ovo znamo, Ovo pa znamo ti si stvarno. pazio na nas, razmišljao si što bi mi mogli znati. Nasloni se. Za zagrijavanje, idemo dalje. Znam pjesmu. Ona cura pjeva, kak se zove? Što najbolje, znam ja benda, ne mogu sebi da se Ne, zovu. pa poznato mi je. Plava je cura. To friške nešto. Ma nije. Nije. Nisu cinkuši, nisu. Nisu, Valungari. Valungari, da. Valungari. Nisam bio. Bože mili. Slušamo dalje. Tamara Obrovac. Bravo. Ti si pratio tu Doru, čovjek. To je moj pratio, od Dore znam. Pa nemaš vjeru. Ali ja sam mislio da si ti samo cugao dok mi to gledamo. Ne, ja uvijek zapisujem, ja imam sebi notez, ja znam. I piše kad je- bodove nema- za koreografiju. nema- i- 2-1, pazi, 2-1. 2-1. nemam šta Idemo reći. dalje. Ali imaš prednost, evo. Ma joj, dobro. Uradio sam. Ovo je sad, mislim, prenotorno, mislim. A reci šta, možeš izjednačiti. Let 3, mama šće, glupo mi izgovoriti. Nije mama šće, nego je mama šč. Mama šće, da. Sad rekao Tako šće. da. Ba, nisam. Znači, nije cijeli bod, nego Pola, imaš boj. malo, ono kao A 3/4. Ajde, priznat ćemo Brojam. cijeli bod. Ovo su neki punkeri pa su zabavni. A meni se zvuče malo kao Nikola Marjanović, ali... Šta je? A nije, pa ne, je. Je, Nikola Marjanović pjeva, band je Sane. Priznat ćemo Sane pola je- boda jer si pogodio Sen je bio na pjevača. Dori. Da, da. Nemoj zez. Pjesmom, dečko. Isto. Ok, dakle, drugim riječima Aljoša vodi za pola boda, Da, pa uključi se u igru. Dobro. Anfas. Bravo. A i to je bilo na Dori. Je. A dobro, To za je njega se lijepa čudim da nije pjesma. bio 20 puta na Dori, s obzirom kako piše lijepe te 3 pjesme. puta je bio sigurno. A je? Je. To je A, nisam krasna znao, čovječe. pjesma. Za- Koje to zaslužuje, godine nemaš apsolutno. Sandro piše piše negdje, prekrasne Kako? pjesme. Piše koje godine negdje tebi tu. Piše na YouTube-u. Na YouTube. Tako da malo googlaj. A nisam znao da to bilo na Dori. Nije platio Krasna YouTube. melodija, divna melodija. Novi primjer. Kao svaki trip. Bravo. 2008. Ko će sad stipi Opatija. na oči? Ja, ok. ne znam koje godine, bez veze sam. Da. Neko ovo tu Sad vrti ja imam preko- bod prednosti, ja mislim. Ti imaš bod prednosti. Ajde. Slušajte ovo. Mantra. Bravo. Pa ti me iznenađuješ s poznanjem I pop pazite kulture. ovo. Ti poznaš više ove strane scene, ja domaću držite držimo sve. svoja zvona u ruci, jer ovo će biti odlučujući bod. budu to. Naime, Pobjedi. zadnjih 5 bodova ćemo dati Ideš. za posljednju O, igru, pa Bože. možemo preokrenuti sve. Ajde, nek. Pazi. Noće sportski vali dolaze u ritmu sreće. Pa Bela, A, Belan, da, isto vremeno smo. kad je bio Bela na Dori? Da, da. Kad je Bela bio? Nemam I pojma. pazite, s ovom pjesmom, vjerovali ili ne, nije čak ušao u finale. Tako da... Pa ne znam pjesmu. Koje je to godine? Koja pjesma je to? Daj pusti još Hej. malo. Podignimo naše Koja je to pjesma? Hej, se zove pjesma. Stavimo ljubav koja leti iznad svih visina. Ja ne znam ovu stvar. Srce moje luta
Ja sam čuo na radiju, ali nije to bio nekad neki hit, nešto. Dobro, ovo nisam, ja ne znam. Ne znam. Ok, zapravo ako je zadnji bod izjednačenje, prije toga je Ivan bio u prednosti. Kako je trenutno i na top listi, Ivan je pobjedio, a Aljoša je na drugom mjestu. Nisam ni sumnjao. Ali ja sam sam sebi iznenadio, ovo nekoliko sam onako kao, nisam bio siguran, ali... Svaka čast za, šta si, Valungari i... Da, ne, ja sam mislio sam da su cinkuši. Duga je povijest te Dore, a ove godine ju ispisuju i Vatra i Pavel, koji su konačno negdje debitanti. Bili su u našoj emisiji Aljoša i Ivan. Hvala ti. Dečki, šta drugo reći nego sretno.